titi edisi hapangni bwkhaktwi ketal sabjonal phiyogwi rikha tulasi koro o sabjonal ketal phiyogtanio phaimanjak kha titi edisi hapangni CM Purnochandra Jomatia tai titi edisi hapangni deputy CM Onomesh Deborma tai EM Sohel Deborma tai MDC Ananto Deborma no khoboi tai juda juda tipramathani adongrok phaimanjak kha tai aro kok sawi khnarekha titi edisi hapangni CM Purnochandra Jomatia sabjonal ketal phiyogwi rimani no ongkha lukurok thanglai sukhainani haksal agio basaibari sabjonal tamani yaba tabuk tulasikor sabjonal ketal khulogwi rimabai tabuk lukurok thanglai sukhainani tai sepsa bo tabuk taisa agin saipano kaham kai khaiman thogo hnai sawi khnarekha tai bwskango lukurokni bagwi tai teo samung kaham tangnani kokbo sawi khnarekha titi edisi hapangni CM Purnochandra Jomatia Permasai dolai Zonal Development Committee ni orang menang ajuk thang ucang Premlal Problemo apa yang dulu ini orang dulu sih member yang di terima yang akan disebut orang yang akan poin Sabjonal Chairman Program sini orang yang poin yang bersama dengan baru bersama Borong kenang Deputy Chief Executive Member Musang Onomesh Deborma Sarna Bokoina ini acuk nang bagui Jotono hambai tei khulumbai kha tini tulasikok sabjonal ketal doglam khulokmani pandani ojama bonani paithaya hamjakma tei khulumaya pharu phaisok phaijak sini o pandao sini deputy CM borong ganang Onomesh Deborma sini honorable EM Sohel Deborma sini honorable MDC borong ganang Ananto Deborma sini Khwai Zone ni Chairman borong ganang Bishu Deborma Vice Chairman Khogesh Deborma sini Dolai Zone ni Phaisok Phaijak Chairman borong ganang Premlal Moltham teibo sabjon ni Chairman rok tongo jotono hambai tei khulumbai kha sini JDO Khwai ni teibo official staff joto takhok teibo kho o pandao manjaknai jotono kha kaham tei hamjak mungyaphari tini ni o tulasikok sabjonal ketal doglam khulokmani pandao jotono kha kaham yaphari omo o sal sini bagui kaisa laigoma senamjak kha tini ni o sal tani hingke o amsaini jonogon ni jotoni musukmani kaisa mawgandaro sabjon office ketal manani bagui basaibari bai tongpro blai hasal tei edisi village gobang tini jeng sabjon ketal khaijakha tulasikok 12ta edisi village no tui o 12ta edisi village ni lukurokni hamkhaini bagui tini sengyapri selaikha tini sabjon office ketalni bisingte tini deputy CM samani bo sungjakmani hwnoi staff goroi office kholok toma khainai hai hwnoi sungjakmani kwbangma borok negative je sanai rok boroni hoito alada wansomung tongna sung agi okra sakra rok jemon family planning kri nijeni busak khorok sungnai saime apro nok tangya boroni nok simi tang muma bukha busama pro busa sikla sokha apro je nok kri bai Hingga apa sih bawan so je ani besar ni bagai be nokong khai ke nok nangai
Nge tang malia nge boni nok guri chane si busa sikla sogoi bono nokmu khai ronani masi chu nge chungbo jodi tabok stap guri rang guri hai hanoi tong khai ke je pro chung nangu aprothe chung office khulawai maya khanai at least chung bus kango samang tanga ne bagoi chung tabok planning khai lukrok ne ham khai ne bagoi chung office ketal khai kha nini walk tau kuai bagna ni phanu dan the separate gana wa office tong khai ke joto ni bagoi benefit nai tini kaisa bat certificate der certificate ni bagoi basai bere sabjuno mathango tini o gana wa nabus kango ne submit khai manai orani chini ne delivery khai jang oma haike sikon te samang ni bagoi जों आसो खासाल' थाङै हयरानि मयमा दंमानि दिनै अम सामं चलायसिनाय अरनि बिसिंथिनि अम सम्भव खा निरनि बागै चिनि बागै सम्भव खा चिनि बबाग्रानि नेतृत्वे जों अर फायो दफानाव हामजानाय दफानि बाङै वानथुनाय जों कस्त मामानि न जों सियाहायके सोबा सिनायबा बै फायै सायखनारनाय बुखौ गायनो हामजाक मानि खुलुमनाय कस्त मानि न बाबो दुख प्रकाश खायखांनाय फेबा जों मा बगि मानि न केबो जोंसो सायनाया नगे दिनै जों मा बगि मानो जों सिबो हासाल थाङै अफिसआव चक्कर मागुरि मानि अनेक समयबो अफिसार बाय कक सालायना होनै थांफ्रो अफिसार करै मुङै खिरक मा फायनानै दङ नगे परा साफुं samang nangya baimeni butong tini nok gana wo omahai upan gana ba techa thang phai nani bagoi choto ni bagoi subida nai जों 33 ni bisingo sabjuna tongmai no जों khaglai kha kotor sikon edisi village no khoboi sini tei kaiba tongkho buskang mase ni 10-15 tarik ni bisingo no inauguration hoi paibainai sifaijolawo tei tinta tongo nini age takarjola sabjono khagoi kaithang khlaikha probonnagar gabardi jompoijola bobo almost samang paijak furniture tabok na khangkene inauguration nai buskang 10-15 din ni bisingo gomtiwa kaisa tongkho gorakapa sabjon Aing border area, south ni border area, gomti ni border area wo. Oma ikene west so tong khote kaisa sumili, mandai no sakagoi sumili khagmani. Bobo almost paijak ne buskang maso nang nai. Nge chini nahar mung chini wan chong mung jonogon jate prosasonai ni subida nogana wo no mathan. Karon kaisa office ni bisintei চেতনা বো ফায়ু জনগণ অফিস তোমা সামং চলে আগে जों साबजन नव थांमानि न खांजे चिनि जेडिउ साब सनन जों सोङै मानो अफिस सामं चलिया प्लास नेनि पाब्लिक रबो एडिसिनि अफिस हनके इंटरेस्ट नांगक बाया हनके तुमा सामं चलि दं साइमेया अफिस नि स्टाफ र पास थंलायो नेनि लुदु थंलायो के मा दं office ni awar ro tani ke boro ni kuno samang sikri samang sitang ro daya head office o simi samang chole nge chung phaimani yagulo bobagrani netite chung phaimani yagulo edisi ni office ni je structure tongmani poriborton ui thangkha amon lokurok tabo hoito mane andaza khaime yang nai kintu chung pai thangui ya kamani jorawo ke bui sinai ke borok samang tangmani omahai khha hai tini samang rangkong thung guri thung chini activity जों बारे ro lai dong chini deputy cm bangma project snaro boni department joto no mahai ke janja am जों department wise project sna laiwi at least office ni staff no जों samang khaire dong ranggulo phama thung maya phang thung हाइफान चिनि वान सम जे अमहाय होनै जों बसकां फाइनै सालावो बैफान सिबायथों अमहाय सामं तां दं
sini kawang ma project sini borong menang deputy CM ni pun wan somu koikta project state ni government chin nok khok na kha agriculture research center kholok nai hnoi bo khai mai sini project no copy paste khai hoi titi addition ni jaga government of Tripura success pai pe location to la sikok ni suiman jaga wa lemosra suye pai pe hai oma ke borok nai pe sini astroturf football sini borong guna sport ni em pasta astroturf football ni bagoi project senawai rohlai nai borong copy paste khai hoi ni abo Susanto Chaudhary Mantri ke Talma mani ya gulo kai ni khai klai na tha oma ke sini ideas no borok tabo nawi tom ge age hinke sadau stage no ADC rok sirmu hnoi tabo hinke sini ADC no sini Maharashtra ni te tabo je solai tomoi no si borok copy khai ni masrum tong khai ADC tama khai tong nai khai hnoi ge chung Tripura sabu tabo sini capability chung success no confidence mang lai ne age hinke Tripura sarok maya hin hojate sunggu maya hin nang pai ha Tripura sarok ge sarok maya hin sajate sung success no kom jno goi wa song mani kom goi sri tong pai sung ko bi maya hin sini mubagra barbar sawo sung bo confidence sung nang nai sung boi ni sai job ni sai apply ma wo gerung kong ma wo sija kong ma wo hoi omo sini bising ho sung confidence to bolai ni nang nai tini chung ya presela idro bono tei bu kaha ke agong lai ne bo sini ADC ni wan chom chini Tripura mo thani wan chom chini bubagra ni wan chom tini baire ro thangke especially Assam Meghalaya nini Mizoram ro thangkai ke sung aro ni borok ro bai thadau Mizoram bai Khasi ro bai thadau Assamese ro bai thadau মানে borok sungno example siroi dong je Tripura hai tang di hai hnoi sini bubagra sawo sung grata Tripura len mamani ya gulo Tripura hai indi hnoi bui mas runai sung economically nene educationally agriculture sung thong jaga wo sungno bui mas runai jak oma hai ke sini bubagra sini Tripura sarono khainai ni ya prisewoi dong get tabok je example lojak tongmani Tripura hai tang di hnoi ol tang wi thanai Tripura hai indi hai hnoi si bui mas runai omo sung gelu sung bi sa sungoi tag bus kangwa ya prima se lai ne tini sabjuna tabok ni je structure bai tabok ni je rang bai hoito sung khaile ni ya sini MBC sahib sakha rang ko chakri ni ba ko chung sebale ni je ni takau ni jeni bufo ni jeni dok karena sebab tei khaya ke tongna ni musuba kibo musu ya sungbu tei khana ni musubu tei agriculture nang joto plain area hingke thangoi nai di boronia hingke tabo mane masing jorawo bu green revelation solai tong sinoro hingke tabo khai mai tabo to wate ni jora mai bor lai mani jora tabo pojonto mai gorei kheto si kubang no bujung sakano simisi asalai ma tongsi bopro wati phainai hne inga umoto state government borni wan khong mung saya sini Tripura sano hingke bahake technically jungno tolawa ke tong romano borni wan khong tong bokho hingke bane sabka sat sabka bikas sabka biswas jung bahake biswas khaini ba jungno tei borok sung masalayu barlo nei ADC no karei rajo no tinmaya rajo jemon bonchi tong khangke deso bu unnoti yang mahal tini jung barlo nei state ni minister no jung masawu ADC no phandoni sini budget bendero nok khna 5548 crore ni jung project mane budget chhnakha approve khaikha sini ADC wo budget se sono borok pore se sinaya hai sini budget no borok ni andaza mote hai roi ho nge je 619 কোটি জন্য approve budget khaikha thanai pro je romani no 584 crore je thanai pro romani porjonto 16 crore borok approve budget no porjonto rang rohya hai
tei 16 কোটি টাকা রাং রহ জায়গা অমা হাইকে চিনি 38 বছর এডিসিনি যে কিসাকে মাই আনতে মানে বছর 10 কোটি 5 কোটি 20 কোটি অমা হাইকে মাই আনতে 590 crore tabok sing rang mathai o sentro nismi 84 sal nismi tabok se gera inge bahke chokka sat chokka bikas khaba je tabok tongmani wo 90% salary chini je di chatra kaham ke saimana chini tabok kormosari tongmani je aroni প্রায় এডিসিনি স্টাফ 4,500 দङ ডেপুটেড স্টাফ সহ 12,000 সিনিয়র স্টাফ দङ 12,000 নি মান্থলি যে স্যালারি 35 কোটি টাকা থাङो tei pension tongkho nini kamangma boroni morok tongkho oma haike si 90% salary purpose thangpayo 10% of scheme wise borok je rohmani si गेजों अमबाय बाहायके सामन खायमानाय दा बसि जोंनो उल्टा साइड दङ ताबक जे स्टेट चालावै दंनाय र एडिसि मोनसे खायनाया होनो जोंनो नन प्लेन फान्ड रहदि प्लेन फान्ड रहदि नन प्लेन फान्ड खायगे जों सामन खायमानाय प्लेन फान्ड अमहाय टाइट फान्ड अमहाय सिमा खायनाय जों मुसुया पासि मार्केट स्टॉक माने मार्केट स्टॉल या माने जात्रि सेट जे तांमानि गांगावो जे पैसेंजर और गाड़ी नाय सिजानि छे जों तांगे हे पसि माता नाय इंगे बतो सामना या तै नामानि इरिगेशन नि बावै नामानि न हकेरो रहया जों हानि बांनो थानसाके बसकांगो जों आगौलाय नांनाय जे बिनि अर तुलासिखौ साबजुन स्टार्टिं मानि न जों जतनि लुकुरावनि थानि जों सालायनानै नांनाय जे अमो खायसे एचिभमेन्ट गाहा जोंनि बागै गोसोखांगौ फायनाय साल' हामनाय स्टाफ दै अरनि लकेलनि जे जनगण गाहाम फेमिलिवै ताबक नक जतनि से गाहाखौ साबजननि बिसिङाव जों जे ताबक जोंनि त्रिपुराबो सिंहमावो साबजननि बिसिङाव जतनि से नक गाहाखौ जेमन फायनाय साल' सामंबो गाहामखौ थों अ तुलासिखौ साबजन माहायके आगावै मा थांलायनाय जतन हायनाय हामबाय फंबायखा